vele ngisho ngithi hello South Africa. This is your boy. Your boy. Hey, your boy PUWA. Wow, we back with another episode of Ultimbegi. Hlezi ngitshela bemakhaya ukuthi noma wathembeki sizothinta. Sizothi mase sekuthintile uzoba uthembeka. Sithi mase uthembeka uzothembeka. Hey, ukurula ngizoba straight. So today guys sithule tip ukuthi kunomjide la umjide ozenza isiqhaka, ozenza uclever, ozibona ngathi yena unamandla ukudlula bonke abantu la emhlabeni. So kahle lo mjide manje into eyenzakalile ukuthi bambizile sema ukuthi azokucenta. So lo mjide wathi makaceda ucenta wahamba nalama tools la bekawaspanisa lapha, and guess what, lama tools akuwona wakhe lo mjide ewalapha emzini lo la bambize khona. So manje emzini lo bayakhala basibize bathi madoda cela nina ningenelele nihambe nongilandela lama tools lawo ngoba lo mjide sekudala ngimlanda uyasithembisa usithembisele eduze mathi uyafuna lama tools bafethu lo mjide sothi masibuya naye sothi masibuye zobe sesinayo asimlandeli 20. Alright bafethu, le out sifunile sasayithola sithola nje naye iyaphuma kodwa ayisibe nenhlanhla today ngale out sinaye kusemfethu kunja great sephakame sivoice bakhona ukuza lapha emakhaya ngisho mfethu yazi uyaskena thi ngikeni awuskena uskena vandag yeah hayi kuhleke mfethu thina we are from the show Ultimbegi mfethu ne yabona shothi sisiza abantu abangakhona ukusisiza bona yabona. So manje sizini la kuwe mfethu ngoba today wena unebhadi kahle uyangithola. Yeah, awungitshele mfethu ukile wasebenza somewhere bese then wabathathela izinto zabo after. Mfethu ngisebenza izindaweni eziningi again. Eziningi? Okay, wena nje ayikho into yabantu oyiphethe lapha ku. Khona ngikuphethe bona. Yini lokho yasifuna kona yini lokho obatshela lapha ithethini abantu. Bona labo abantu labo bakuthumele ke maye bangakutshela ukuthi banginikele imali yami la banginike. Khuleke yabona thina umuntu wasibiza sinceda lo esibizwe nguye ukuthi wena unenkinga nabo wadwada singeni lapho mfethu ngithola. So la size ngokuthi wena ubathethile amathulusi wabo actually kuthiwa la kona bokucenta lapho ngithola. So manje wena ubathethela amathulusi wabo thina sizela ngozokukhuleka la amathulusi siwabisela lapha ile ngakhona ngithola. So manje mfethu besisacela nje usenzele ubulula usigaya la amathulusi sizivayele. Mfethu nami bathe bangayi imali yami so sivele ngikhona ngigala amathulusi. No awazi ukutshela thina lokho wena uzobatshela lokho thina la sizele into esizela amathulusi uyasigaya siyavaya bese mangabona usesenenkinga nabo uzokuya kimi uyofuna imali yakho kimi. Ngikhona ukungikala amathulusi. Angiyokhola Ngithi uhlanyisele isigqoko ne mfethu bathe bakayile imali yami indoda asilanga ngozala bathe bakayile sifike kahle kuwa ngisho sicela lamathulusi sifaya. Bathe bakayile imali yami. Man wena man wayekusitshela ngemali man. Bathe bakayile imali yami. Wena uyempameni wena ukuthola impamo wena smile ukuthola impamo wena ukuthola impamo bese mina la kimi bese sivela kanjani bese lapho wena uzoyisolva nabo inkinga yakho nabo la thina sigeni nabo thina sibize ngiyiva ngisho nama ukuthi unenkinga nabo sibiza futhi sizokulandela imali yakho kimi. So kwamanje sicela lamathulusi bawathathe ngendlela sifa batshele bazizele bazozana awucooperate ne bathe bese awucooperate uzoyicima le camera uzoyicima le camera out le uzosigala amathulusi angeke off the camera off Funa la mathulusi siyafuna la mathulusi efuna imali yami madod angeke uyithole imali yakho wena moya ufuna imali yakho uzosibhalela sizobuya thina sizokunceda uzothola imali yakho. Imali yami ngiyayifuna sambe sithatha la mathulusi angeke bese imali yami ngiyithola kanjani wena silanga uzodlala nawe ne asilanga uzodlala nawe ne bese imali yami ngiyithola kanjani bese imali yakho uzosibhalela thina sizokulandela imali yakho laba kulota khona imali yakho manje sifuna la mathulusi ngizwa angeke ngiwathola la mathulusi ngiyathola imali angeke
ngicime le camera ngicime le camera asimane phela thina uyicime bese uza nemali yami-ke bese negana amathulusi imali yami ngiyithola kanjani mina imali yakho uzoyiqeda nabo ungasolo ngitshela ngemali yakho ngoba phela manje uyangigwadisa and uzokuthola impama angifuni izifike batshela bakunika imali yami bese nawe uzogala amathulusi wakho-ke amathulusi ya angeke amathulusi la sihamba nawo today ukuthi wena imali yakho uyayithola today unjani ungaphuma imali yakho ngeke ngithole nene khoda siyavayo njani ngifuna le mali ya-Abraham siyavayo njani yabona ngeso lesihlala nawe nawe yona simoshela isikhathi kumele sami baneke abantu kumele sibasize siyacova namathulusi angizwa sure ngiyakuzwa Abraham mara since vele imali yami ngiyithola kanjani mina ngikubuze lapho kuningi lo ngikutshela into ewasho mina ngiyahlanya ne shuthi yimo hlanyawo la waye lo mama ngakutshela ukuthi wangangibhadeli emadoda ayiphakame le nto sothatha amathulusi angisho ngeso lesihlala nawe sam wena mani Alright bafethu amathulusi siwatholile ngisho sihlezi nje ukuthi thina into masifuna siyayithola so manje lamathulusi lo mjida lo uzowasebenzisa njengoba bekawabambile sifuna ukubona kahle kahle lento bekawabambele yona manje lo mjida akabe busy madoda aziyendoda ngesizwe ngawo awebhizi lapha awebhizi yeah bafethu this is show awuthembeki okuningi sokuqeda behind the camera nalo mjida lo kodwa isipansi namhlanje sishayile this show awuthembeki see you on the next one.